لسر في مجاري برز زوار الأحمد روجنامافان بمرايا برز زوار دنباش سپاس شبو بشتر بوناتا یکم پرسا من اوکو قصده و پیاده چما سویلان وکو مرتال مروفی بکارتینه سلاوی مشترا و تماشاخانه می هجارا مامستا نام کانه ببیجن میلیشه پیاده و پککی جریا سفتح دا دخوازن بی ملتی پنابر بکن جندر باجاری خود درخینه ملت برچی کرن ملت تی کرن ملت التریک خلقی خود کرن يعني تشتشت مقاومات حياتي هاي قشكي جا ملت قد كرم بلكي با ملتا پنابر ببي ملت كرد كردستان سوري بعرض خواگرت ملكي خواگرت نافاز پنابر ببي در كبي دربا ميليسي پايده رابون تشنا دكرن يعني خلال با مهان دا دارن ايريشا حال تركي دكن تركي جي برسبه خود ده هجوم هوان دكن ايريشا هوان دكن با ملتا دورته دا پنابر دبي يعني ول چندريان دهني الكوباني رابون ساعت 7-8 الصبح هجوم إيريشا مخفرة تركي مقابلي جندي زور مغاري إيريش كرن دا عسكرة تركوش تنو چارجي بريندار كرن تركي رابو برسفا خاطا هجوم إيريشا داري يعني نامستا قصده دست به إيريشا كر آره ساعت 8 الصبح 8 الصبح گورزاناري ميت خلقي جندرا قصده رابو إيريشا مخفرة تركي كر مقابلي جنده تركي رابو برسفا خدا إيريشا مواقع عسكري جي بهده و پککی و نظام تدا هنه إيريشا وان کرن إيريشا کوبانی کرن چه جوانی عسكري هي حيا ناوند باجر يعني تندر باجار کوبانی دا إيريشا مشت نور کرن إيريشا کانی عربان کرن إيريشا گندا کرن و چه مواقع عسكري هي بهده و پککی پیدا کده تركي رابو برسفا خدا الوان خد يعني و سیاست پایدت خوازه و ملتا گیش کی پنابر ببید هندر باجار خدا در کوه مال و ملک خود بوش بکه چه قاسی حاولان دبر ممارسات خو ملت برچی کرن تی کرن در نکاتن ملت بعرض و ملک خدا گرد پایده رابوات تهدیداتان و بلی خستن ایریش ترکی سبی با ملتا در کوه پنابر ببید بله باشه برز زیوار تجی بخوا خلق کوبانی تجی هنه کی بحثا روشا کوبانی کرم تخوازن پشتی اف ایریشا اف پیشاتین دو نها روشا وان گندان چیه خلق جه در بدر بونه در بدر نبونه هلوستا خلقی چیه دما کو قصد تی ترکیه استفزاز دکه و دست به ایشان دکه خلق چی بیجن ما مستنها خلقش کی پدرونه حرکی مال و ملک قطر کاندی چویل چولان و دران راکتی المال و ملک قطر کاندن دوری ایریش کتنن دوری در شرکتنن واجی ارمانجا پککی و پیاده اساسی انو و ملتی و منطقه و باجاری بوش بکه ملت نکانه تشتگی بکه ملت نا مال و ملک خواگی دفروش خوازه بس جوی ترکیه سبی زاری خو مال خو حیات خو در کرد یعنی پیاده ملت ترکی استفزاز دکه د قذيفه خداويج المغفره كتركي دخينت جي ملت لي هي جي ملت سيفيل لي هي داره تركي راز به برسه ده هجوم ایریش ملت که ایریش او که بریندار جی چه بن شهید جی چه بن یعنی سیویل جی تنا گشتنه و تشتا یعنی منطقه که محددش خطری را و خطوات استفزازی و هجوم استفزازی و ایریش استفزازی پککی سبی چه امکانات قانون پرس کنه مثلا ارمانج پککی او پیاده او قصد چناوی خواب چیه ارمانج خو اساسی هدف خو اساسی و ایریش خو استفزازی هندر ترکی دا چرا که یعنی ارمانج خو اساسی و ملت پنابر به دران که باجار بوش ببه ما بری سروی تشتی گوتی یعنی ملت آج دهنی دا گیان مال و ملک خاطر گانه ای چونه گندانه ای دوری باجر کتنه ای چونه من میجه ای دارن قامش لیاو یعنی باجار کو با اینها حالیم بوش به گندل دور و دیسا بوش به یعنی وقتش تا سیاست که منهج پاید و پک که سوالان سروی تشتی را در باز دبنه یعنی 5000 گنده کردان 5000 گنده کردان کردستان و ترکی شوتا در اسلوب قایوانی و ممارسات قایوانی نهایش دورا کوبانی و دورا قامش نه بس کوبانی وان که سراسر کردستان و سوری بینی ایریش درباسی جی کردن قامش جی کردن کوبانی جی کردن ایریش مخفره که ترکی دکن هاونا که خواهد چند قرشین خدا بیجون درور و ملتاجی تمنی ویتشتی دکه بله باشه برز زیوار یعنی بگمان خالق رژیم جی هاتو بارماج کردن به دهان کس لشکر چکدارین رژیم هاتو کشتن یعنی خالا رژیم چما هات ارماج کردن گلو ما مستنها كانت فردا ببيجن و خالا نا رژیم پیاده جل رژیم و علم رژیم آل رژیم راتکی او عسكري هيز رژیم بب او هيز مازن قوات ورد کوبانی که بیال گنده دور کوبانی که بیتنه
خالي اي بيادينا اي بكاكينا آلا نظام ريجيمي رادكن بسبب انه ببي اتفاقيات ما بين ما ونظام ده هاتنا النظام هاتنا بمنطقيه يعني سي عسكري نظامي ريجيمي هاتنا كشتن بالمقابل 12 خورد هاتنا اي بيادي وبكاكي هاتنا كشتن يعني جي نقاط اساسي اي بيادينا اي بكاكينا ناي ريجيمينا بس انه آلا ريجيم او تقرا بيبا اما ريجيم الافريقي قريبه باشا برز زیوار اگر اف کریار بردوام کرن کریار استفزازی لهمبر ترکیه به انجام بنریناته و چبن ما مستنها بهذه وبهكي كريال إخوائي بردوام بكي يعني هدف إخوة إنه والله تشتكي يا دفاع بمنطقة بكي يا منطقة كي حياة بارس بكي لا يعني ما نجي إخوائي أساسي في منطقة بوش بكي منطقة إنه جملات را وهم بكي بني أمي تركي إيريشا ما بكي وعسكر هم ببي وزاري هم بخطر فينا وزاري هارن تجني منطقه بوش ببي يعني ارمانجا خوي اساسي هدف خوي اساسي في منطقه كشكي بوش بكي ملات جي در كابي بكي منطقه كعسكري بازاريانا ببي عسكريه اجباري بكي وتيك معارك يعني دعوينا ايريشنا نتشتكي خدمتها كردان دكي ونا خدمتها قضيه كردي دكي بله باشه برز زیوار چش سیویلان تی خواستن دما کو افکریار بگومان اف نجاره که گندن کو تا اماجه پیکرنه لکوبانه هر حال دورا دیر که لعامودل دربسیه و چارچوبه چند روزانده قصد وان سیویلان شخواره وکو مرتال بکارتینن و دست به ایریشان دکن و کریارن استفزازی سیویلین کو لسر آخا خومانه مانه نخوازن مالو ملکین خواه بجی بیله نخواستم کرد دوی چه بکن لهمبر وان کریاران ما مثلا بلكي العمودي والدرباسية والقوم الشيجي مدي يعني ملت سيفيل چند گندان رابون عسكري قصدي بهذه وجهه هاتن إيريشا مخفر تركي بن يا إيريشا حالي تركي بكن سينور أو قوت عندن ملتي جند نهشته يعني هم كانوا ببيج خي واس بيلانا كانوا في ملتي واي هذه قصدي نكانن بوالله مؤمنة بكن يا بوالله هجوم التركي ما كن يا بفلان يعني تهم خيانات يجي الوان قريدته وانت كوجنجي وانت كنا حبسانجي وانت كنا زندانجي إنه والله هم ميتة تركانن يعني هزار تهم خاجي في ملتي دا قريدن ملت نكانت تشتكي بكن ملت دوم تحية في بارتي تحية في حزبية تحية في منظمية إنه شال صانا في ملتي كردكي قربانيج أجندات خدا وج أجندات إن خدمتك كرديتك ونا قضية كرديتك وملتان هاريا واحد يعني تشتي واحد البر ماي منطقة بوش بكي وبربي وتشتاجي أرمانجا بحكي أساسي إنه منطقة بوش بكي ملازم تشتك البرنا ماينا بشتك أخوه هناك وأنا بشتك قوي بكي نتحالف بيشلون بتسكرين كذا تسكرين إنه هذا فخوي أساسي ريا كان البيشو ماي في منطقة بوش بكي رابع عرض كردستان السوري جيشكي بوش بكي تغيير كديموغرافي بهذا وشيء واجي أرمانجا وي أساسي ملت السفين نكانت تشتكي بكي يعني ياكي منع بكي بوالله هجوم بيكون دي ما كيار ما كذا بيكون دي مباشرة تهمي خيانات استيوان كافي تهمي عمالات استيوان كافي ورنا كشتن ورنا قرتن قال لك سباس جبو روجناموفاني كرد برز زيوار الأحمد لسر شروفاو زاني أرينتا